Akabasonko enkomawa wohwe sabri ewutuma GHFD kesiye eso Ghana wahala dwumadi na ebre asosemede ebebesumu na ebusuafo ekes kapa enimidina ensem ababeto yapono eso ede esewani ensese yeka ede echo na ebusuafo ninyina former president Jerry John Rawlings awanya ne baby koye nimse yena no kwesi ada 24 and almost start say ede na ye hihye egu akwenmu won bebienu ukwada eda yenimu 27 na ebusuafo no na ama enede ye mama ani din ede Anita Desoso ye former national vice chairperson ede the National Democratic Congress wode ensimbi ababetu eja ochema we disappointed pan ewe ye mampanyi dada wenya ne baby ko JJ Rawlings ne yire ye na nakunadu Ajima Rawlings na ebiemu nso se wotimi ema kwan ema ye mampanyi atisi wote akonya so His Excellency Nana Dankwa Ekufu Addo no na ye state bearer ede ama ye papa wenya ne baby ekom na ebiemu nso hu ne se funeral planning no ye poor pa na ye mampanyi dada wo wuye anase nkofo mpanifo se John nkofo bi ewuye ansa no nuni ewu na so adenti no mo prepare wo mu ede eye na eye ahihye eye eso no de nsem no etu eja ewo eye Adom FM jaso ensem ana CJ Forcing eye host no na wo disa ensem we etu eja na ebusiafo mo mango tie ne nsem no emra ne ba ye beto aso na so everybody enfan baby so na me no na me hwete no so ko na bibi enkyerese na me papa yare yes so we just need to sit down na no say me na bibi baby yade me we go papa rolling Sanya your far to say ye didn't a yemen time a yemen ready. I didn't make it. Mebacho online no Anita etwaka kra o che se kwanya ye fa so eye na yi no eye wo fere eye wo ya eye wani wuo eye wo time yes adentia and say me who run 1979 na a second form for Ashanti na me papa emra see any ye chiri kaka and Sunday ebeja to say kabima mi amemu anyden emrem any na ye bi e chiri ade kwentem tin wo ye me tan ne say tam ben na me papa o yare because ne mama e ka baby ye nyina ene ekwa yi enu achiri nso ansa ne ebekwa yi ye nyina ye hwe video bia pika eko ye koma na yafo ema ye papa bufu ya no oka about corruption issues and ekokufu a emfa samubeka ma tiami asam ye ya was aye minti na sane ma we nyina aba na eno o se ne wa resign enu atri na ne workers mienu yakogye wo mo fun se free wo mo nse edi enti na wasa eba na tara I will be the person na wo dey and say fan but the country am friend it so ye me papa ne say be me na wa hwe me da wa hwe me mother ama ne me ma enso ayi ni pa ni se no mo papa ntwe mo papa twe mo ba na papa ne epe matem pa becauseempre bebre se bia ye ko ba bia ansa no be gina platform no so ana se bibisa on say ana nkofo ye wo mabum ne sa na ma no on se nyina ye anwafo nti opama tu be ma be da ye ya me monitor ebi o ha me wo ba bia me kwa ko gina sabe o gina platform no so kasa let's say ya kwa yi baby ye nyina ka se bum a e was time a me ye no atmale ohun na fe ohun se ne monitor
na kedafoɔ nso yɛkɔ ne hɔ a sɛnea ɔne me ebe kasa te sɛ ne ba na emra president mo bɛkae 2004 yɛkɔ election na anko ya Aferijan Dr. Aferijan so won declare the president Kufuor betena so the late president must eyi ni nieme nyina flags nyina because na nsɛm ekokɔ na ne ho say on Sunday ma party ni bi because na kedafo akɔfan the fee ami akodi nkomo obi baaye na obi bedane asɛm no enti yɛfrɛ me because me akona Sanya me hokoro me nso na dia ema JJ pe mas asam say mra no ya president na mas ewa internal revenue no omo the policies bi na nko no person of implement policies bi enti late president mas can say omo be push na ma policy bi aba emwa en obe enu adma mas enti ofa na vice enti 204 issue ni bank of Coco transfer ye late and must say any was 3 parts no mena and penny for framing and then send the your kafa president must so mean to be canning in our radio so and I make catch and penny for no and was me ba na we want to what can some way dia any anya me free party and wait no and obey your candidate for 2008. Ubeje di say you win here. What friend me one office. Also me body and officer me the mount. And I'm so mean agenda that's women and children affairs. Also now go school drain I'm so form 5 so sir. Me person ko gimpa mama. Make sure be dia. And no ntia na gimpa manyam first degree and I'm second degree. What you say? Postgraduate in LLB. Makola na minyen lo. Because we are colana ni sani awo nsa woni mpanyimfo ne di so wo hwe na na and Anita makola ne de obeduru ho o ma ba brewa ni mo me nyanko e kra na me twen man ya na ndi wo de ati o sama de na obebe one ne betwen enti se me hwe ne ma ya kuko mu nyina na all of a sudden na fi Nana de send a wood treaty ya papa or call airport or no akra ne bag no asan line o kodra brochure so access nyanka bi what treaty papa afi wa beda no wadam Rawlings ya read abayi me dem nkan so obi na aye ni bidio yem frame atami dunie mi san se de ene konso your friend we and Mr. said the entity na wo mo ko fan crofo mienu workers ni mienu tizi wo mo phone and now Rawlings wu ama na busuafo kra any say and now and one state demonstrations na also because wo mo pese and so ye be group ya ewu na sabi mi ji obi abusuani fa utmi ji obi anra me ko ho no propose one man we are bushani bi awo e di entia wan hu henfo bushani bi awo Rawlings abusuafo wan hu sa na yire ne ma no e wo ho na yire wo mo na ye abusia na bo ne ma me side no mo wo hefa enti na yire ne ma pe wo ma wie obi anwo no oni abusia e wo ba bia Anita, aside na yire ne man kwa wan hu busuani foforo bia e kan me dia busuafo a menimu omo matse ne na ekosint wo man free de kurom amma demonstration wo asem na meka bi ne hin force obi wo kwa ama na da ne wo busuani wadam for private me ayi wo busuani me ba cho hin force na wo hwe anim senka obehu omo wo ho Anita me bo omo din kra wuni mo na meka kira say yen afọ aye ne bonton anwafo hine mu hine o mu ama demonstration na ekoso of water region na me yakola ensama amatenye ni nyina na betimi aka no wo me ba to me ba demonstrations no na faden ho eyiye no ho ana so ebusuasem bi wo ho no ma ye twe ho da were eyiye no ho
Ye no wo mo say or a former president. I was say busiafo so a play role. Yemfa busian twenty ni omo de aye NDC for. Ni emo omo ye NDC for send wo mo invite wo mo. Wo mo Wama mochiti NDC ni Rawlings sa ene wamu mom na ye chief monest. Rawlings ewu yantumi ante na announcement sebio wamu kra wamu edibie news sa positions na kwa ewu a wamu nya mrema wamu se to wamu anya JJ Rawlings. Okay. Say ena ya mame ede nsem no ekokoguye na wo hwe de wo kana wo di se wo kasa eye esem na wo hwe eye no nso so hye ye ne se ne no ma ekoye na wo ne se eye poor planning ana se eye empeprimu bi ena wo mode ayeye na ense emfata se ye mampanyi his excellency na danko akufado wo de ne ho agi eye hu nsensem yi emu ana se de ye mame eken for de ntwa wo pa ensemi hu ebetuja e wo tumaji eche comment section like a videos na share all the social media platforms so ekres kapa enemy di makram